Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar ke jingjar palat ke jing kali hakani ke nombak Shillong, kat nang mi kisngi, bat namar bamdan lat show, da kumui pat ban wengi kani ke jing ke baki pat ba, kia kendo nakasngi syakasngi, kam tam ban be, hakapor se ke jing let jongki. Mentah ke sarkar jala kadang perkhat da ki waipat kidat kelenti kumno banwangi kini kijing da ka babot ru ya kijing start ke jok mentah kawai hi na kilat ke baka sarkar mentah kadang perkhat bat pankre kata bantai no da ki surok na lorsoin ne kita ki flyover bat ki skyworks ne kelenti ya kejat na lorsoin ban khamsha shu alor kini ke banta ka Batisi TV kalayor banyakan kerpang bat menteri sarkar bakmi ikatnat ki kampan roisor uba hamlat sandoling ubalai tho baka wai ni ki surok flyover belatmu bantai kadai na Beaver Road Shapolo nangta ya ka skywalk pat na Barek Saskatchewan bat kawai pat na Barek Chalachumia kat ba ya ka flyover ka belatmu da sarkar barem hakisnem ki balalen kata ka belatmu bantai na Kashari Shathamyo Maulong ampala banrai na Maria kani ka yeng shari Meghalaya High Court kadang pasang eswa namar ka jing persa katnat chipai iban solving the issue jongka congestion long ke apala Kibriu lanang buon Kibriu lanang yaroi kapan ki lanang tiet kali kita ki yang kesem batang koi family dari kam ni jam reki mi lala ka jong kali lanang buon rei kacaka kasrok kasa kumjo tibat penhe asrok ru ka izin jar ba di dang makani kan patai ba buat itu ka flyover mau ka bang masana ni nampo rap semacam sebuah motor sih itu rula penting ano nak semacam nomor apa nanti yang juga Ministry of Defence juga objek buat nanti yang juga High Court juga objek nomor apa itu kalau flyover kan ya marka ka High Court jika nomong kan di kini kita pelong ba kita pendapat bandan no itu ka project di na lo kata baneru ni persang ruban le si aku sorbi dan ni napo Beaver Road ang ni satu si sebuah strok 10 kejan CRTF ka amrak dengan flyover ang turu di kebaar keba nilai persang naik keran buat emang terus kiru di persang juga begini wa ijaka apa balik jupil di hindi Jadi gue juga hantai ingin develop ke office jong sakar ke parking police bat nalo jong ka bring persamaan connect ke flyover ke balaban connect napo marik spo sekretariat dan ni lawan ped option nang tu napo marik spo lachmia kumtak kini kilong kibodet ndre kinirap yang tega congestion bat ru we kalong ba kanura e kaji tra juga sorslong kacungi buka bar kalong ba diberi ni ke persang bar kami ya kejam no dia marba dra flyover ko apa dia le kalong ba he kacungi ru flyover skywalk from Barik Sketria Bana Barik sa khi mà ta có biết là IT ki engineer trong cả urban but engineer trong cả PUB cái ban page ban thu ban wa nang tadi juga project the flyover po Beaver Road sekolah puluh kini kan work out nanti survey kan jadi kita saya kerja buat sa sini spek